Pamiarsa Pantai Batu Bolong Canggu dados silih tunggil destinasi wisatawan yang ngedautin mana wisatawan domestik. Wihadin wisatawan mancanegara dawag dala semeng Pantai Unucap sampun ramai kerauhin wisatawan ring rahinaka pertama war sekali tali 6 likur. Dawak galapi tu semeng, Pantai Batu Bolong Canggu Kuta Utara, sampun ramai kerauhin wisatawan domestik. Sani merarian, ring pesisine untuk mefoto sarang keluarga. Lianan punika, akean wisatawan mancanegara ngaksiang keluian ombak ring Pantai Batu Bolong Canggu untuk meselancar. Wenten taler wisatawan asing sani sampun ketam selancar ring Pantai Inucap. Manut Gederiki, penjaga papan selancar Maosang, yening sasehe kantor becik, kata papan selancar mesewo kantor selai papan. Yening sasehe kaon, nenten wenten sani nyewo ring araina, harga sewa papan selancar seketali antuk kali jam, yening jagi kesarange instruktur jangkep sarang papan selancar, pengunjung naur 350 tali rupiah. Biasanya bulan api yang ramai nih kok? Nah, ya nanti saya libur sekolah nih kok bulan dari bulan Mei ya, kok rame ya Mei, Juli Agustus nih kok rame. Mungkin kemarin aja rame karena akhir tahun. Kan? Akhir tahun. Kalau hujan cuaca hujan biasanya? Cuaca hujan kan sampai kadang-kadang zong kan. Tergantung situasi ombak juga nih kan. Kemarin sampah juga banyak. Harus kali ini. Riki Ngaptiang, ringkala libur warsa anyar, sasihe side becik mangdane wisatawan siderau sayan rame ke pantai. Destinasi wisata ring Bali, ritat kalau warsa anyar ketanyane ngedautin mana pengunjung, sekadi Tanah Lot, Uluwatu, Canggu, Bedugul, Tampak Siring, Miwah, Sanur. Agus Diatmiko, Bali TV.